mu masaha make hano i Paris mu Bufaransa hagiye gutangizwa ku mugaragaro imirimo y'inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bihuriye mu muryango wa Francophonie. Ni inama ifungurwa ku mugaragaro na perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron nk'igihugu cyakiriye inama ari kumwe na Madame Louise Mushikiwabo munyanga mukuru w'umuryango wa Francophonie. Ni inama kandi igiye kwitabirwa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame we nabo bari hano i Paris mu Bufaransa hagiye kubera inama. Ni inama ibera mu gace kitwa Villers-Cotterêts ni hanze y'umujyi wa Paris, akaba ari agace gafite amateka ku rurimi rw'igifaransa kubera yuko mu kinyejana cya 16 niho hatangarijwe ku mugaragaro ko igifaransa kibaye ururimi rukoreshwa mu nzego za leta, inzego z'ubutegetsi, rusimbuye ururimi rw'ikilatini ubundi rwakoreshwaga. Muri iyi nama biteganyijwe ko abayiteraniyemo baza kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo cyane cyane guhanga udushya no gutekereza ku mishinga ishobora gufasha ibihugu bihuriye muri uyu muryango gutera imbere. Muri iyi nama kandi biteganyijwe ko haza kwakirwa abanyamuryango bashya ibihugu byasabye kwinjira muri uyu muryango. Bimwe mu byo twavuga harimo nk'igihugu cya Ghana cyasabye kuba umunyamuryango wuzuye kuko ubusanzwe cyari gisanzwe ari igihugu cy'indorerezi, hakaba n'igihugu cya Angola, igihugu cyasabye kwinjira muri uyu muryango nk'igihugu cy'indorerezi. Ibyo ni bimwe mu byo twavuga, ariko hari n'ibindi bihugu byasabye kwinjira muri uyu muryango. Turakomeza kubakurikiranira ibijyanye n'iyi nama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma 88 bihuriye mu muryango wa Francophonie. Ejo bundi hashize ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa Nzeri 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu Rwanda babonye abarwayi ba mbere bafite indwara iterwa n'agakoko ka Marburg. Hagiye gushira hafi icyumweru ibi bitangajwe. Muri studio turi kumwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana. Minisita, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mu ngamba mwatangaje kuri ubu murabona zitanguye musaruro, ese zirubahirizwa gute? Murakoze, nibyo hashize hafi icyumweru tubonye virusi ya Marburg hano mu gihugu cyacu, ariko ingamba zo kwirwanya zahise zitangira ndetse n'imibare twagiye tuyitangaza buri munsi. Ubundi iki cyorezo uko kigenda, iyo babonye aho gitangirira abahuye nacyo barakurikiranwa hagapimwa abantu benshi, hanyuma n'imibare ishobora no kwiyongera bitewe n'uko mu minsi ya mbere mushakisha benshi, hanyuma bikagera igihe mukaba mwana kimanura. Burera aho tugeze navuga ko tugeze hahandi tuba dushakisha benshi mu cyumweru cya mbere, ubu kibona abashobora kuba bari hafi, cyane cyane ko ari byagaragaye cyane mu bitaro kwa muganga, ngira ngo twarabisobanuye, ariko icyizere kirahari. Icyizere kirahari yuko mu minsi iri imbere tuzatangira kubona uko twagihashya. Ni ibintu bizasaba ubufatanye bwa buri wese. Ugira utya ukumva hari izindi nzego zigenda zifata ingamba z'inyongera ndetse n'amakuru y'abandura bashya n'abahitanwa na Marburg. Murahuza gute n'ubutumwa bwo gusaba abaturarwanda kudakuka umutima? Ni by'icyorezo kibaye, ingamba zirafatwa, ntabwo ari za Minisiteri y'Ubuzima gusa, ariko kuko nitwe dufata iya mbere bitewe n'inshingano dufite, dukorana n'inzego zose. Kugira rero ngo utsinde iki cyorezo nk'iki, ni uko uba ufite abo mufatanya babo mu gihugu, inzego za leta, iz'abikorera ndetse n'itangazamakuru, ariko n'abandi bo hanze y'igihugu. Rero ikiri gukorwa ni uguhuriza hamwe izo mbaraga zose, haba mu gushakisha abafite uburwayi bahuye n'iyo virusi, abagomba kuvurwa bakavurwa kandi mu buryo bushoboka bwose bwatuma bakira, hanyuma tukanareba uburyo nta bandi bandura bashya. Ni naho amabwiriza amwe n'amwe azira, twirinda ko abantu bakwegerana cyane, twirinda ko abantu no kubwiriza abantu gukaraba kenshi, kuko iyi virusi ni virusi ukoraho, ntabwo ari nka yindi twahumekaga nka COVID ya 19. Ni naho ushobora gukora ku maraso cyangwa ku matembabuzi, ubwo ni nk'ibyuya, amacandwe n'ibindi bishobora kuva mu mubiri w'umuntu birimo iyo virusi biri. Binasobanura impamvu kwa muganga ariho kenshi kunda gutangirira, uko uzayirwaye cyane cyane anarembye, abamuvura abamwitaho uko aremba
umubiri we havamo byinshi rero ugasanga nabyo niho virusi ituruka ariko n'undi utari kwa muganga ishobora kumugeraho icyo turi gukora no kugira ngo tuyishakisha aho yanyuze hose hanyuma tunabwira umunyarwanda wese n'utwumva yuko iyi virusi ubundi ntiyanduza ibimenyetso bidahari bitagaragara wa muriro mwinshi uzana no kubabara umutwe cyane ndetse no kubabara imitsi n'imikaya ndetse bikaba byazanamo no gucibwamo ndetse no kuruka ibyo rero iyo ubibonye cyangwa kimwe muri ibyo muri iyi minsi ubibonye ni uguhita utekereza ko ishobora kuba ari iyi Marburg virus nubwo twasanga atari ariko nibura tukaba twabonye ko intambwe ya mbere wayikoze n'ibyo tubwiriza abantu ku ruhare rwabo. Murasaba abaturage kudakuka umutima. Ese abaganga bo bari no ku ruhembe rw'imbere mu kurwanya iyi ndwara nk'uko munabikomojeho bo n'ubuhe butumwa mubagenera? Birumvikana abaganga bo baranabizi byinshi baranabyize banabisobanukiwe ariko ubundi umwuga wo kuvura ni umwuga ubamo ibyo nakwita ni risk cyangwa ingaruka z'umwuga buri mwuga wese ugira risk zawo ariko kuvura akenshi abaza bose buri wese azana uburwayi bwe azana yaba virusi yaba na bakteri itandukanye udukoko twinshi nyine kwa muganga nicyo hagenewe no kuvura abantu baje bafite ibyo bibazo bituma rero abaganga bakunda kugira ibyo bibazo by'uburwayi baterwa n'uwo mwuga babamo twakajije ingamba tubibutsa kwirinda nabo ubwabo cyane kurushaho kuko nk'iyi virusi ubundi ntikunda kubaho yibayeho rero bisaba kwihagarika vuba ni ubwa mbere igeze mu Rwanda ariko turifuza ko idakwira hanyuma n'izindi zazaza ubwo hari n'isomo buri muntu yigiramo abaganga dufite uburyo turi kubaganira